Kakar artarik ujemang arhajar arpusau kanong kasngi sa kan mau ya kabalang Catholic Mushron. Bo Bishop Ferdinand Khar, Bishop jong kajawai diocese ulawan ban yuk kejat ningkong hakani kabalang shnong ban wan aya kamas bakhut hakani kasngi kerpang jogi long keme bat kasngi jong kajingki uji su shabaneng. La sedang ya kate kasngi da kajingkenti buram ya kalama kaseng long keme but sakamas bakhut balapan menta do Bishop Ferdinand Khar. Harengkat kejinga don lang ubrodar yai nek mon tengkan ki long kemi long kpa kirang ba jong kate kasnong ki khon samla ki hep ki baret pat ki pat ringet Catholic jong kate kathan hawa pharya ya kaktin ublei u Bishop Ferdinand Khar ulong ba ukmen shibon ban wan yu kejat ningkong hakani ka balang kamtang kum hakani ka sngi ka bade ka sngi kerpang jong ki long kemi bat ka sngi jong ka jingki uji su shabaneng ulong ba kumbang ngidei banya teli hakikam kabalang ngidei banya iet markeliang yarap markeliang kenang ba kabalang bat ka imlang salang kan kiu haman kiliang Kelek sakit jendri barat, bertepulang iki kesenangan jenah. Nah, dan tingkat bagi barbon dan berawainya kepercayaan. Jisu napau hakikat wayun kisenran buat ulang lagi. Kelek kelamatan sesetelah kepetai. Batu yalah kubur ha haki di kau barok. Jar bangik bat bayo baptisma ulatim. Jar bangik en penrem. Kini kita kisin ya kibangik. Aku keteng jonga pimbena ya kiksud kin kren hagitin batmai nada kin ra ya kipseng ne kin di ya nabi kanon pun snew yaki kin bo ya lagi ti hagi bapang bakitu kin kot kran hading ba ujisu ya kren batki ulaki sagreng But la shong ha mon blay kisenran la lek jalap toleng saudang bar utrai ketrailan baki ulapun shem ya bidia la tungi dan ikam ba ki babu Kados perbojang utrai
mo amha ang bibig pa yung ngane ay play ang bay na system ang bay family ko na si mani hindi duway ng tayo ha ang kita pang Islam pa kauso ang bibig man bay na ni mo hindi pa ang Muslim mo duway ka bay to bay di am di pagka one day manikau temendo jan one tong ng mga sup ang ske yuti duway ka bakit yan ng bay upay ba chispas nan ukay bro bigana no tak chispa hay no ay bro te pi bay pi kan dak kipa ki bay actually Islam hukum ay bro miki dak inyaw ka ini nyaw pausan mo tasam hindi pa ba kajing im kata jing im to nyaw pa kan dan kapal di nyapau san kapal gini Islam kemudian di pagi ma ini di bay ma ini di bay MP ni krui emha kan ngal gini ga chasubul yang i padar di kau formas ya hapu pi riam benar ida akan ini di India ini ya haplan mud wakwa ko nado kunsin ang lang cilupi bagi dua lang cilupi ma kiwi la man bi ko ko compare ila MM Yusuf pi ke bandai al bi ni gariam kure ma gariam tradition ni gariam punar ni kami bandai iman pa tik menu kami sok ni ko ma betul selesai dengan ni dah ko dua tiga selesai nak nak tiga selesai ma respond na si respond tambah tintang tulat di berkat praman bayi yang sedang pi ini ada diocese kamu dari uniform dan tadi nampak lima teman bayi dah subha dah em dah wacana ini teman pa dah bon teman wacana berkeper dalam tulat di orang teman pa kalau hukum uman solemn uman sapro bahkan juga uman UM berom so beli itu teman bayi manfa kata kalian baik tokai ini kesini bangunin oskan emas kami kesini buram jauh dimpu yang bisu kabeneng hiwan tipite orang bisu wan kabeneng yang kana ipi bisu wan kabeneng untuk wan na naman bay kemarian wapun wakayo hiwan wan kabeneng orang wan kabeneng Cempi kau orang wan belenga, apa kita tugani, hari ini kesini kau ki matana dan mata hawa kawai sikari, ini kawai pagi. Hajme bakitna ikipot jong katutay sumini kita dapat syadri kawai jong khon lambat o kaya